Nepušno se na Prestige, jo. Ok, v minulom videu ste videli, pušťal som El Primo na Prestige. A teraz pušťame Rosu. Koľko dám dole, dúfam. Juj, on ma dá. No dobre, to je po mne. To nesejvnem. Jo. Kamu nechápem. Dobre, jo. To často. Mám asi aj Prestige nekúkal. Jo. Už mám Prestige, to je 100%, už mám Prestige. Aha, tak to je 100%, že mám Prestige. To padne tu. Mám BU, a teraz ho dáme. Človek slepa jaga ho dá. Tak ho nedám, bo kempy. To nie... Jo, ho nedám. Jasne. Bo teraz. Toto znič. Znič to. Keď mu dej. Začal som. Jo, a to ma nehýluje. Jo, ha. Yes, prvé miesto je tam Prestige. To video malo asi 3 minúty, ale to je jedno. Jo. Prestige. Mal som 999, som získal. Touching gas. Prestige. 1. Ok, mám 34 prestížov, je to tam, bro. Ok. Keď sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. Neviem, čo toto je dobré, alebo nie. A keby som si mal vybrať skin, tak IDK možno by som si vybral. To Brokas, ja neviem. Ale ako není pin potom tých piniel. Tak, ok. Keď sa vám toto video páčilo, dajte like a odber.